olwo mushema olwo mutumbavu olwo musiru inkube point tuyongera ho mwana cyakujibire kuko cyakuretire koma burusi kandi Mzee nonyizani na nagambe ni kweta kusina wewe kana kweyogeza na kujuma nanjuma cyo kumutina ajari mukire kokaka kubuze kibuzo burushi wawe nakushwanka tiwawe no kubo wawe katoda wawe tarwanje nakushwanka bona kokoro burungi bwa burushi mutara wanje kutokwa mutishana nakushwanka hi bazore kifuba ne cyanje kandi amisi nawe amishaka borabora mukache burushi takugambira ko orerebere wenda nderebere burushi takushwamisha Mzee ni wa Mzee burushi waza kumwetegereza ni wakana kumwetegereza kukwetegereza burushi nakufe kibuno katoda wa Runyankore kiki Orugendo rwa Kachina live in concert. Kachina no manya no mwisukira kahi no manywa biteteyi ninga shwe bidangari owa radio ningo wa TV owo munene serezo ningo wa buyaga okamanyiro byo kurwanisa TV nakakoko kasirimu ningo kamanyiro byo kwera abantu abarwire abantu abino buremu ninga shabasiswe bitokoza bwongo Kachina kamanyiro mutu wachi ninga sho mabaga wenu nakweta kuiza kushemererwa no kusima amorohanga orugendo rubire rutorobi ebiro byo kwezi 21 okwi12 2024 omu University in Mbarara City ekiti kikabahoga otafero ba comedians n'abeshongozi bona ku rugo mu nshonda zone za Uganda.